आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवीना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ गुजरात ने युम्बु ओइदुना हौजिक जाथरिबा 63 सुबा नेशनल गेम्स दा मणिपुरना सनागी अनि याउना तकमान तरुक फंगले मीराबाई चनु अमसुंग रानी बलाना सनागी तकमान फंखी नागालैंड सरकारना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अमसुंग मसिगा मरी लेनबा संस्थानसिंग राज्य अदुरा थिंजिनख्रे अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना ngasi न्यू दिल्लीदा ख्वाइदगी लू नानबा राज्य अमसुंग शहरसिंगदा आजादी एट द रेट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण मना येनथोकनी गुजरात ने युम्बु ओइदुना हौजिक जाथरिबा 63 सुबा नेशनल गेम्स दा हरियाणा सनागी मापन लुपागी अहुम अमसुंग सेंजेंगी मरी पुना मेडल 13 फंगदुना मेडल टेलीगी मकोकते लेरी वेस्ट बेंगल न सनागी मंगा अमसुंग लुपागी अमा फंगदुना अनि सुबदा अमसुंग उत्तर प्रदेश न सनागी मरी लुपागी अनि सेंजेंगी अमा फंगदुना अहुम सुबदा लेरी मणिपुर न सनागी अनि लुपागी अमा सेंजेंगी अहुम फंगले नुपीगी किलोग्राम 94 गी वेट लिफ्टिंग द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट साइखोम मीराबाई चनुना पुन्ना किलोग्राम 138 थंगतुना सनागी तकमान लौकी वेट कैटेगरी एसिदा खुमुक्सम संजिताना पुन्ना किलोग्राम 138 थंगतुना लुपागी तकमान फंकी किलोग्राम 55 गी नुपीगी वेट लिफ्टिंग द फांतोम रानी बलान देवीना पुन्ना किलोग्राम 139 थंगतुना सनागी तकमान लौकी नुपी की फेंसिंग की इंडिविजुअल सेबरदा लाइसरम अबेना सेंसेंग की तकमान फंकी मणिपुर की सेबर टीम की टीएच दाइना एल अबी टीएच सना अमसुंग एस अनाप्रियाना सेंसेंग की तकमान फंकी किलोग्राम 38 की नुपा की रेसलिंग की ग्रेको रोमान स्टाइल दा मोइरांगथेम ताइबंगान बना सेंसेंग की तकमान फंकी गेम्स असिगी रग्बी मसाना दा हरियाणा की नुपा अमसुंग उड़ीसा की नुपी टीमना सना की तकमान लौकी इदम तमियाम की अपुनबा खोरजई लोब इमा खोल अवांग पोचंगबा मणिपुरना ngarang आदिम जाति शिक्षा आश्रम चिंगमैरोंग पंगथोकपा थौरम अमदा लुप असिगी था तरुक की पुथोकपा जेपोंग इराव खोल सगोल सेम लाकपतिना इबा सैरेंग लाइरी कु अमदी लई अमसुंग अहुमलक सुबा लमयान बहिजम इराबोट सैथा सैरेंग सैदिनबगी थौरम पंगथोकरे जननेता इराबोट नुमित का मरी लेना ngakra डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंदुना मेरिटोरियस अवार्ड अमसुंग तोंगान तोंगान बा संगदम नबसिंगी मना यंथोपगी थौरम गुरुमयम मानदम ngakra बलेदक पंगथोकरे थौरम जुट मुहुत मंत्री युमनाम खेमसाना मना यंथोकी नागालैंड सरकारना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई अमसुंग मसिगा मरी लेनबा संस्थानसिंग राज्य अदुरा थिंजिनख्रे राज्य सरकारना थोकपा चेरोल अमदा हाई केंद्र सरकारना अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1953 की मखादा पीएफआई अमसुंग मसिगा मरी लेनबा संस्थानसिंग नि संस्थानसिंग अदुरी रिहेफ इंडिया फाउंडेशन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ऑल इंडिया इमाम काउंसिल नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नेशनल वुमेन फ्रंट जूनियर फ्रंट एम्पावर इंडिया फाउंडेशन अमसुंग रिहेफ फाउंडेशन ने राज्य सरकारना कमिश्नर ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमसुंग डेप्यूटी कमिश्नर सिंगना मखोइदा पीरिबा शक्तिगी मतुंग इना थबक तौनबा पाउताक पीख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi ayuk pung 10 da न्यू दिल्ली दा 5G सर्विस हौदोक लगनी 5G टेक्नोलॉजी असिना डेटा सांगवांग हनगनी पाउ फाउदोक फाउजिन दा हेना नुंगाई हनगनी कम्युनिकेशन अमसुंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री असिनी वैष्णोन हाई सरकारना लेबाक सिनबा थुंगबदा 5G सर्विस सही अनिगी मनुंगदा कोनचिनबा पांडम थमली 5G सर्विस असिगी दमक लुपा कोटी लाख अहुम सरकारना सादिंग तौगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दकिनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना ngasi न्यू दिल्ली दा ख्वाइदगी लू नानबा राज्य अमसुंग शहरसिंगदा आजादी एट द रेट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण मना येनथोकलगनी शहरसिंगपु अमोद अकाई लेतबा शहर अमा ओहिनबा पांडमदा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ngasi gi numit asida haudokhibani मना येनथोकपगी थौरमदा लेबाक असिगी तोंगान तोंगान बा मियोय कया सरुक यागनी अमदी तोंगान तोंगान बा कैटेगरी दा मना 100 खुसिनगनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना ngarang न्यू दिल्ली दा 65 सुबा नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 येनथोकरे थौरम जुदा केंद्र के इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग ठाकुर राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन चिंगबा सरुक याकी
English ngani kungi Dada Saheb Phalke Award Sangnai actress Asa Parekh da kusinaki. Best Feature Film Award na Tamil film Surarai Pokru na tare. Ajay Devgan amasung Surya na Best Actor tare. Best Actress na Aparna Balamurali na tare. Best Director na Malayalam film ki director Sasidananda K.R. na tare. Thauram du da wangang bada Rashtrapati Murmu na mana phanglaba singpu thagat papungdo pagaloina na saknai da actress Asa Parekh na Bharat ki cinema bu sakut hana ba hona bada lauki ba thaudang bu thagat papungdo ki mangnai asigumba award Asa Parekh ta piba asina nupi da sakti pi haibadu takle cinema ki maru oibadu paladuna Rashtrapati na hai film asi chupna tagi industry amanate masidi aikhogi sana loncha chingi miyam na khangan na bagi pambai amani Kendra ki Women and Child Development Mantri Srimati Irani na mga suba posan ma loisin baga loina na numit humni zatagada posan usab New Delhi ki Karta Vihar Patta hudokre. Thauram du da wangang bada mantri na lebak asidagi machi oiba chinjak saba phangdabagi samasya mutat na bahona bada stakeholders singna uchab asida mateng pangpina ba apil tawki. Bharat ta machi oiba chinjak saba phangdabagi samasya kokana ba hona bada mipum khudimang na apun ba warip amal lawgadabani. Ngasi pongpa pause singi maru oiba pau singi damak hauze Wahengbam Rajesh leide. Rajesh. Thagachari Nolini. Pause sing the phonori ba maru oiba pau singi Jananeta Hizam Irapur ki chama kunturuk sumba bapok kumon raija thakta pangtok kiba amasung thauram da Mukhyamantri Nongthom Biren singna pangtok kiba tongan tongal wafam sing Jananeta Irapur ki thauram raija sigi mafam kya da pangtok kiba gi pau Gujarat na yumbu oiduna chathariba National Games ta Mirabai na sanagi takman lauropagi pau Manipur University ki Registrar Office mahiroi singna gherau tokre KYKL na khongjom de leiba Slopland Public School thingjin kre Rajya Sabha ki MP Maharaj Sana Jawba leishembana hunphung chanaulongi kuntra marisuba raising de gi thorum de saruk yakiba Socialist Revolutionary Party Kanglipak Sorepa ki ahanba mapok kumonda yaipa pause pirakpa Manipur Covid ki active case mapan lady haibna sing basing asini MLA Kumosana Senapati Jila da Sports Infrastructure Hena Chakot Hangani Habasna Hills Hornbill Express Senapati ki ahan headline tori Sarkar na Sembi da Badigi Tamenglong Jila ki Tokshem Subdivision Headquarter ka Fauna Balambi ki Pibam Patre Habasna Tamenglong Times ki ahan headline tori Russia ki Rashtrapati Vladimir Putin na Ukraine ki Mapam Mari Kudum Chale Habapau Manipur Express ki ahan headline tori Humputuruk Suba National Film Award Yentokre Pawan na Best Biography Award Phangle Haba Pau Ponafamgi Ani Suba headline tori Malik Arjun Kharge Sasi Tharoor ke entry party Congress President ki tamak mirepse pisingkre habisna Maswana Tharda Ani Suba headline tori Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi 5G launch torgani habisna Tamenglong Times ki Ani Suba headline tori Senapati da Reliance Train Hangdokre habisna Hills Hornbill Express ki Ani Suba headline tori Haksang suningai oirba local yu yonbasingi matakta police drive chathakre haba pau Isel Express ki ani suba headline tori Churachampur ki ukil singna matik chaba infrastructure thamnaba dabi tori haba pau morning bell da phongbe Lomi singda pensangi khudong chaba phangan biu haba wafam ama Sangai Express English da phongli MLA Ramesona Meghalaya ki Bangladesh border da khundari ba maitei sing unakre maitei sing Meghalaya government na recognize to ba pamhori haba pau ma naharugi thukdangi anchor kalam da phongli Amjuna Manipur University Students Union bu condemn taurakli Singi Jila Singda PWD Singda Mateng Pangnaba Dr. Thambiu Haiba Amasung Churachampur da Thokiba Lambi ki Khudongtiba Thokdokta Sinmi Amasiri Haiba Pau Imphal Free Press da Phongli Kadagi Wakap Mipam Chathari Thoksil Soibadagi Gari Chinbani Haiba Pau Irebak da Phongli Khongjongwar Memorial Complex da Social Service Camp Pangthokre Rashtrapati na Khwaidagi Lunanba Sar Singda Mana Yentholagani Haiba Pau Manipur Mail da Phongli International Translation Day Pangthokre Isaina Apun Basaktam Ngakpada Chawng Thokdang Lawi Power Mantri Thongam Bijojit Haiba Pau Pongnafam da Phongli So cause notice Handu Lupsing Anirak Yuar Haki Habisna Sangai Express Manipuri da Phongli Transport Mantri Kasim Basumna Tangkul Welfare Society Mumbai gi Cultural Day Celebration da Saruk Yakibagi Pau People's Chronicle gi anchor kalam da Phongli Mitei Maitai dagi ising liter ama makhai gi bottle na hena tangle Suicide bombing da mahiroi chama hena sire haba pau Huyalan Pau da Phongli Healthy Baby Show Competition Pangthokre Kangpopi da Narendra Modi gi mapok kumonga mari lenana Health Camp Pangthokre haba pau Morning Bell gi anchor kalam da Phongli Nolini Thagazari Rajesh Aroibeda Maroiba Pau Amukana Gujarat na yumbu oituna hojik chathariba kuntha taruk suba National Games ta Manipur na sanagi ani yauna takaman taruk phangle
मीराबाई चनु अमसुंग रानी बलाना सनागी तकमान पंखी नागालैंड सरकारना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अमसुंग मसिग मरी लेनबा संसानचिंग राज्य अदुदा थिंजिनख्रे अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना ngasi न्यू दिल्ली दा ख्वाइदगी लू नानबा राज्य अमसुंग शहरसिंगदा आजादी @75 स्वास्थ्य सर्वेक्षण मना येंथोकलगनी पाउलो जरे